салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аст. бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон манзуратон ва ман Шалугу Хоҷа ҳамроҳи шумо. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 9 июл. дар ҳоле ки Русия бо Толибон дар Москав гуфтугӯ дорад, сокинони Душанбе аз пирӯзиҳои ин ҷунбиш нигаронанд. мақомоти рус гуфтанд, аз 10 июл сокинони Тоҷикистонро бо тартиби нав қабул мекунанд. масъулин мегӯянд ба меъёри ҷоришуда омода нестанд, мусофирон огоҳӣ надоранд. саёҳате ки бо фоҷиа табдил ёфт ва ё ҳалокати якбора 4 навра зимни экскурсияи мактабӣ дар шимоли Тоҷикистон. ҳозир вақти ҳамн карантин касалӣ ба اینجا بودن شرط لازم بود. дирӯз баъди як мулоқот дар шаҳри Москав мансабдорони Русия ва Толибон таъкид карданд, ки пешравиҳои ахири Толибон ба амнияти байналмилалӣ таҳдид намекунад. зоҳиран изҳороти ҳамоҳангшудаи Толибон аснои зиёрати Москав ишораи тоза ба дахолати Русия дар умури минтақа ва ба виҷа Афғонистон аст. баъди тахминан 20 соли ҷанг, нирӯҳои байналмилалӣ дар давоми 2 моҳи оянда аз Афғонистон берун мешаванд. рӯзи ҷумъа вазорати корҳои хориҷии Русия иброз дошт, ки Толибон 85% марзи Афғонистон бо Тоҷикистонро таҳти контрол доранд. Толибон дар як муддати кӯтоҳ бахши бузурги вулусволиҳои марзии Афғонистонро ишғол намуданд. ҳозир аз 3% марзи ин кишвар бо Тоҷикистон зери назорати онҳост. бар асари бархурдҳо бо Толибон чандин гурӯҳи сарбозони афғон марзро убур намуда ба Тоҷикистон рафтанд. русия ва созмони паймони амнияти дастаҷамъии зери назорати Москав таъкид карданд, ки ҳозиранд ба ҳар гуна иғво ҷавоби муносиб дода аз таҷовуз ба хоки кишварҳои узви ин созмон ҷилавгирӣ кунанд. бо оғози беруншавии сарбозони байналмилалӣ аз Афғонистон дар моҳи май ҳамлаҳои Толибон афзоиш ёфта, минтақаҳои таҳти назорати онҳо васеътар шуданд. президенти амрико Ҷо Байден ба раҳбари Афғонистон Ашраф Ғанӣ кафолат дод, ки сарфи назар аз ихроҷи нирӯҳои амрикоӣ Вашингтон аз Афғонистон ҳимоят ва дастгирӣ хоҳад кард. дар ҳамин ҳол ҳамкори мо Барод Юсуфӣ аз чанд сокини Душанбе пурсид, ки аз пирӯзиҳои Толибон нигарон ҳастанд ё не. албатта нигарон ҳастем, ки ваё давлат бо давлати ҳамсоя аст. барои ваё ҳам одамои уҷа ҳам барои мо зарар аст, ҳам барои ваё. баъд хавф хатари терроризму экстремизм барои Тоҷикистон ҳам аст. ба фикри ман хатар надорад. барои мо уже давлати абарқудрат шудагем, ба қувватем. ягон ҳарос нест, ягон тарс нест. ман на телефон, интернет надорам, намедонам хабар надорам. ҳатман хавотир ҳастем, барое ки оно ба фикри шахсии ман мисол ҳам ба мардуми худи Афғонистон зарар меорананд. агар ки худо нишон натиҳад мисол давлати Афғонистон мисол соҳибӣ кунанд, ба Тоҷикистон ҳам зарари бисёр метавонад расонад. бисёр нигарон ҳастем ва бисёрам зери хавфу хатар марзу буми кишварамон мебошад, ки халқи Афғонистон як умр дар ҷангу дар мазламат қарор доштанд ва зери фишор ҳама вақт зиндагӣ мекунанд. ва ман намехоҳам, ки марзу буми Тоҷикистон бо ин хел шахсҳо бо ин хел чизо гурӯҳҳо рӯбарӯ шавад. хай мо фахри давлати худмон мекунем, ки мо тавҷорам зиндагӣ мекунем ва муҳофизатмон мекунанд. хай дилпирӣ дорем ба он. шумо назари сокинони Душанберо шунидед ва гузоришҳои муфассали мо дар бораи таҳволоти ахири Афғонистонро бинандагони азиз метавонед дар сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаи мо дар шабакаи YouTube пайдо кунед. мақомоти Русия ҳафтаи ҷорӣ эълон карданд, ки тартиби вуруд барои шаҳрвандони Тоҷикистонро тағйир доданд. тибқи талаботи нав аз фарду бояд мусофироне, ки аз Тоҷикистон ба Русия сафар мекунанд, ташхиси манфии коронавирусро тариқи QR-коде, ки нишон медиҳанд тавассути барномаи мобилии сафар бидуни COVID-19 ба онҳо фиристода мешавад. Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин талош карданд маълум намоянд, ки то куҷо ташхисгоҳҳои Тоҷикистон ба ин афғонӣ омода ҳастанд.
مقامات روسیه از مهاجران خواست است از 10 ایول هنگام سفر به این کشور از طریق برنامه موبیلی سفر بدون کووید 19 تشخیص کرونا ویروس را گذارند. از چند تشخیصگاه در دوشنبه دیدن نمودیم که آماده انجام چنین تشخیص نیستند. تنها در تشخیصگاه گماتست آمادگی خود را اظهار داشتند. ҳоло ман дар болои ин рамзи QR-код зер мекунам. дар болои экрани телефони ман паёми гематест пайдо мешавад. паёмакро зер мекунем ва маълумоти бештарро мебинед. ному насаб, соли таваллуд. натиҷаи ташхис бо 2 забон русӣ ва англисӣ аст. барномаи сафар бидуни COVID-19 дар Play Market маҳфуз аст. баъзе аз сокинон ки нияти сафар ба Русияро доранд, аз вуҷуди чунин як барнома аз расонаҳо огоҳӣ ёфтанд ва гурӯҳе мегӯянд, ҳеҷ маълумоте дар ин бора надоранд. акнун ози мо билет хариданистем, бо мебинем чӣ мешавад. талаби нави Русия дар ҳолест ки дар вазорати тандурустии кишвар гуфтанд, ҳоло ташхисгоҳҳо омодаи анҷоми ташхиси коронавируси нав аз тариқи барномаи сафар бидуни COVID-19 нестанд. бо ин вуҷуд Ҷаъфаров таъкид намуд ки талош мекунанд роҳи ҳалли масъаларо ёбанд. ин масъули вазорати тандурустӣ мегӯяд, талаби нави Русия роҳҳои ғайрирасмии хариду фурӯши варақаи ташхисро пешгирӣ мекунад ва ҳамзамон таъкид мекунанд ки чунин ҳолатҳоро то ҳол сабт накардаанд. феълан дар Тоҷикистон беш аз 13 ташхисгоҳ ба ташхиси COVID-19 машғул аст. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ шабонарӯзе ҳудуди 5000 ташхиси COVID-19 гузаронида мешавад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. хабарҳои радиои озодиро пайгирӣ кунед. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд дирӯз 2 ҷавонеро ки яки 26 ва дуввуми 20 сол доштаву бо қасди худкушии худро ба дарёи Варзоб афканданӣ буданд наҷот доданд. бо ин ҷавонон суҳбати фосилавии равонӣ роҳандозӣ шудаву онҳоро аз соҳил берун оварданд. дар айни замон дирӯз ҷасади якбора 4 наврасро дар шаҳри Сарафшан ба хок супориданд. тани беҷони хонандагонро ки аз мактаб барои саёҳат бурда буданд аз қаъри дарёи сир ёфтанд. фарзон муҳаммадӣ гузориш медиҳад. маросими дафни 4 наврас ки ҳангоми оббозӣ дар руди сир ғарқ шуданд, рӯзи 8 июл дар рӯстои Ниҷонии шаҳри Истарафшан баргузор гашт. наздикони онҳо мегӯянд, фарзандонаш якҷо бо зиёда аз 20 нафар хонандаи дигар бо роҳбарии омӯзгорон ба тамошои хуҷанд рафта буданд. ҳамин чумчуқара лабаша вай оби вай сардарё мегузарада, ҳамин ба рафта обозӣ. бахтиёр Каримқулов, Садриддин Каримов, Лазизбек Хидиров ва Асилбек Мамадисоев. ҳамаи онҳо 16 сола дар синфи нӯи мактаби рақами 60 Истарафшан таҳсил мекарданд. бархе аз падару модарони наврасони ғарқ шуда дар ин фоҷиа мактаб ва омӯзгоронро гунаҳгор мекунанд. назорат мондагӣ бошад, айбдор айбаше. як кас не 4 та бача. ин 16 солаги бача. зугӯяш ба одам ба таъсир мекунад, алам мекунад. ҳозир вақти ҳамин карантин касалӣ ба онҷа бурдан шарт лозим буд. дар шӯъбаи маорифи шаҳри Истарафшан ҳамроҳи мактаббачагон рафтани омӯзгоронро тасдиқ карданд, вале гуфтанд ин сафар бидуни мувофиқаи мудири маориф ва берун аз нақшаи корӣ сурат гирифтааст. рӯзи 8 июл вақте ба мактаби деҳа рафтем, бархе аз омӯзгорон пайи таъмири мактаб буданд, вале розӣ нашуданд дар ин мавзӯъ суҳбат кунанд. бархе аз онҳо дар суҳбати бидуни микрофон гуфтанд ки 2 омӯзгор ҳамроҳи мудири мактаб хонандагонро ба саёҳат бурда буданд, вале баъди ҳодиса мудири мактаб вазъи сиҳатиаш бад шуд ва дар беморхонаи шаҳри Хуҷанд бистарӣ гардид. рӯшан нест то куҷо ин саёҳат барои мактабиён ҳатмӣ буд. ба гуфтаи шоҳидон ҳодиса дар ин ҷо рух додааст ва ғаввосон ҷасади Лазизбеку Асилбек ва Бахтиёру Садриддини 16-соларо аз қаъри ин дарё берун оварданд. ба гуфтаи масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода, ҷараёни дарёи сир дар ин ҷо хеле ба шиддат меравад ва барои шиноварии сокинон ин ҷо хеле хавфнок аст ва аз ҳамин сабаб
تابلوهای آببازی در اینجا منع است را در ساحل‌های نزدیکی دریا نصب کردند. مسئولان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت میگویند با فرا رسیدن فصل گرما در ساحل‌های سرآدم رودسیر نوبتداری تشکیل کردند و ساکنان را از منع بودن شناوری در جایهای خطرناک آگاه میکنند. شماره غرق شدگان در ولایت سوخت در نیم سال گذشته به 14 نفر رسید که نظر به سال گذشته 2 برابر بیشتر است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بزرگمهر یورов وکیل مدافع پرونده‌های پرسر و صدا امروز 50 سالگی عمرش را در محبس رقمی اول پایتخت استقبال کرد. بزرگمهر اینک 6 سال است که پشت پنجره نشسته است و اگر سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان او را یک محبوس سیاسی دانند، ولی جانب تاجیکستان رد می‌کند و می‌گوید او برای جنایت نشسته است. جزئیات بیشتر در گزارش میرزانبی خالقزاد. بزرگمهر یورов وکیل مدافع تاجیکستان که اکنون شهرت جهانی دارد 50مین زادروز خود را در زندان جشن گرفت. 6 سال اخیر این حقوق شناس با آنکه به بیگناهی خود باوری قطعی دارد در محبس به سر میبرد. سازمان‌های بین المللی و حقوق شناسان معروف زادروزش را به او مبارک گفتند و بار دیگر طلب آزادی فوری او را کردند. سال 2015 یورov به حمایت حقوقی 14 نفر عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و بی احترامی نسبت سود عیبدار شده به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش میگویند یورov را مقامات به خاطر حمایت از مخالفان و صادق ماندن به کسبش به زندان انداختند. بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگمهر یورov راضی نیست. بزرگمهر یورov از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شد. برای صادق ماندن به اصولهای کسبی و حمایت حقوق انسان، سازمانهای بین المللی و کشورها به بزرگمهر جایزه ها دادند. از جمله در جمهوری چک سال 2019 به بزرگمهر یورov جایزه به نام واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق و سال 2020 جایزه هاما هامین را تقدیم کردند. سازمانهای حقوق بشر حبس یورov را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند او را از زندان رها کنند. سازمان ملل عیبنامه او را بی اساس نامید. تشکیلات‌های بین الخلقی، دپوتات‌های پارلمان‌های جهان، تشکیلات‌هایی که به حمایت حقوق انسان مشغولند، همه آنها از حکومت جمهوری خواهش و طلب کرده ایستادند که بزرگمهر را آزاد کنند. بزرگمهر یورov وکیل دفاع شناخته تاجیک 9 ایولی سال 1971 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. فارغ التحصیل فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز او مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 به این طرف همچون وکیل مدافع فعالیت داشت و قبل از حبس اتفاق ادوکاتی سپر را رهبری می‌کرد. و بازدید سهراب رحیمов معاون رئیسی شهر کولو بر اساس 2 ماده کودکس جنایی قلابی و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده شدند. او روز 5 ایول در محل کار دستگیر شده. فعلا تحقیق پروندهش از سوی دوستانه منطقه ادامه دارد. نظر پیوندان و وکیل دفاعش به قضیه معلوم نیست. یک منبع در دوستانه به رادیو آزادی گفت بازداشتی معاون شهردار از طرف ماموران امنیتی صورت گرفت. به اطلاع وی حالا او در بازداشتگاه قرار دارد. سهراب رحیمов سال گذشته معاون رئیس حکومت کولوب در مسئله ساختمان تعیین شده بود و تفصیلات در این موضوع میتوانید از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. این خبر آخر برنامه امروز بود. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر بزرگ دیگر را در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. برایتان در 2 روز آینده از آن استراحتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک.